cái bao mi bùa rằng nên xây point hồ là cho xây đinh tâm pi trong lệ nomenclature ai lo identity thu achun umang boy en aban hen jok pi hen lang identity hi khanin pom num mana pom thei pom num lo mana pom da thei thilham ai lo a hele GI identity crisis nomenclature issue hi jing ham ilawa alang khana cookie tile mi zo sin van nui yong ti daw ti manipur sunga ami zo sin e het naw cookie ti ai ai wa sunga min chum chum mi sei pau hi inop le hi the inop lo le hi lo the ham ke khe thi min chi ka ai pu mang bo en itin mu mai lo ale chi problem pe ni ipti solvable the di wa ti thu in se pi ro pu mang bo en cái pa men hết chi ho identity pa he hi hen ho society sunga thasit num pen he platform hai ta chang mi na sei ta san thi pen chu pathin thu sei ho he hi hết chi a mon bible la simu ku i history uzaw tha long ai ko bible long chu a hai mo kim lo ai tan lungru ta ne wa pat na in sim ho chu thil bible la ki yo si hu ki ha su ke ai tan ai yong le iza du pen chai le kha yong ta asima history yong he a bible jong ta asima chu cho he thu la da ngai bon ken thu khat ka se yin nai le bible reverend la ho in han jin he he chicken ka ngai nung pu amon theo le yana ku kit history he ngai nai sai ku he chin hit ya yin pastor lo fan jong ka pi lo ta ma ta mai ta bo to an ho na se identity pen chai le I kam vai pun da uchai le history wa marte han lang to he marte hen ho da lungdong kai chu ke ka lungdong nai sai lo pi marte han lang paite te han lang wai phi te han lang thaduk speaking ho yong le ipi se wam te le ling pi hui pi hong ko ni le chen ka hing na wi ka dam na wi man ma si cha te ka hing na wi ka dam na wi chu marte chu ku ki an kai lut dal wa yong chen kyo yong man ma si ka ti we ti yong he jing chu kum khana more a Sweden ho khaden across the Sabat river kiti khade kasim da aku na na ho man si te kong wat ne ti wen ong ne girls go and seven son kiti amo tin ka kimang cha khom ni hichi professor lal de in anizi ho man si kiti ho ai ale Christianity hi masang wa pi san kan la ti ho ai cho hu iga asia le pastor lo khanen hichi chi lungsu ta ki se bo en ti khum le cho pastor la history happy an hi cho chu thasi na ma chu to ajong thang langa I bui lai wa chung langa yong hi ITLF ki thang lang la ki tu inte ta ken thil khat kan bol cho ai yong la hi chi ka lo thing pun ko tu yo hong piang tai kui ma support ki chan lo yi che hi chi lam ka khat wi ka we lian ha hi lam ka lang ho hi ke kang pu pya kam wa nga hi simte pai te mar abona kam khom pi cho pathian thil pi ja la ilung pu no yong hi abona ke su ke cho ai yong len ki tu na thei ding pen naman kle chal khat ikisu nai du khat che hi wai pe te do a le ko nong man ma si chu ka he wi man ma si tu sim hi ti hi man ma si la chi hi pe te tian no chong che he no chong le e hon nong man ma si ling pi hui pi kho ni le ka hing na wi ka dam na wi man ma si cha te ti mal te nong man ma si na wa ti man ma si channel khat ki chim kit na la yo he chi thu pi ta hi I kam vai pu nu chu man ma si cha te ka hing na wi ka dam na wi British te hunga ini record na uchai le chun kuki ki ti ai record ne chong chu Bay of Bengal and Pawa langa azat lenam do le het thilo chu ipi phi ginwa ku na khu chal ki si mai bone kuki ta amona kula ging hian bolma langa ho yong cham mukit wa le cho chu kuki ta ginga ton dan khan dan ke bang ju si apa na kai khom ju si chu kuki chin ti chin han lang kuki yong le hin e ho e kam wa ku na thilo chai bone amon British te hin ju chamin sa abang wa khu chang mai nu ya ma chunga pa yong chu thing chang mai sa abang wa hita chu min ani sa tu chi chu kuki ki ti chu hin he chu che ho dinga
ikam patau so hitan hi ai on ikam wa ni pun do chi phem ti le man ma si cha te chi chu hi yong le ka kilo na martin chi ka si wai pi ten chi ka si dio ti su khom wa he chi kilo na le wa chu nau te cha te ki tin a ku na chu nation khat hat ta khat sim the hin ai wa nge chi chu lung su tu hi mi him tin ai bu ge ki su dang del pa chu hi chi he di lo chu chong le to ayong hi e ho ka a ki hu tu ne den lang ipi yo len e ho hi na e bol ju du yong na cham lo pi chu tu a ku ki te movement ki ti chu e ho new sa yo ni mu jiu chiong le Manipur integration ki athilu ding hi ta sui i kai wa ku kin pi hon thil i council election chi ho ding a alin pe ni to bu ai anga hi don chu birenin hajing kai bor sa num lo chu secretary ni ki nei thei pon te ti wang phat ta a angor the thu a hi tu chunga he ku ki lian ki ti hi state pa hi hung ki sei do thi ai bu ni hi chi yong hi pathina ku na thil khat hi ai ha la pathin apu hi pathin plan khat am mit chu ai wang ai pathin ho hui pi ti mam to ai ke dak tol ti lun kim thu sim ka sim lai chu ke bi si te diary chu na len pathin ti wang ai pathin hu wa hi ichan nga ge ya ki khanwam ti pa he ke bi si te diary a chu puti lun kim khu nek bam la ke bi hong ki go men ke bi si hong ki put do e ti la puti lun kim khu thila pu da nai siu chu puti lun kim thu sim ki na khu wat ki na le ke bi si chu ku ki te la ti su si ki loi khom na ding hin ke si hi christian te yo si ku ki christian yo si ki loi khom na ding he ti wa he chu ama chu di kit chu to ayong chu ke no UPF tam tam chu more elang he lang bam na hu united kuki army ki tiu chu amin chu ga di ya yong le chun a bol chu hal cha cha hi yu hi to ai bana el si ki chu pathin ko na chang hi we pathin ni tiu pathin ni pan pi we ti ai yong le itabang bang pathin chu hu wa thim gao khang ai ta pui we mi chan thim gao khang a he ti lo pi thilmo yu sin yong thim gao ka he ti lo pi ai yong le hin e hon bible hi e ma de lam ta khat khat na ya chu tui si bol chu apa acha alagau thing ki chu christian te ta san chu apa acha lagau thing paka yesu khangji nga chu baptai achan yang chu lagau thing wan wa khu ta banga hung lenga wana ku na hi chi ka cha pa de ta he ti chu so le genesis lang ku sima la chun pathin lagau chu tui pi chunga that was formless cha ki ni chu ama he ade de ya thei chu bible ki ti yong hi ken ka jel thusim kai khatna la bon le kha khuya ni khat jo pathin pa thil bol ju si yong chu la ya chu ki chai ke yong hi lo a hin bol ki dong ki yong hi lo hi chi het the lo hin tu il ha ga thim ga khang ai ta pui ha ga khang ite mong khat siu cho thim ga khang ai ha ha ga khang ai ha le het dik kan pa khang ham rivren ho khang ham hinai sai lu pi cho apa acha ha ga ting ki ti pathin thu ai yu khom ding yu a chu pathin chu ta bang ya chong le pastor ho ta bang ham ti pa chu ka si nom cha ke sia left ki tia leadership mi yeng bo cha ki thawa ki khom jing chu ti ti yeng ki kan khom jo lu pi cho chi piam ti la full gospel hi ngai cho bible a ku revelation a ku hobung sagi ki sei cho thagau chu pakai yesu nyang sei cho nium ding hi patip den ti cho patip luwa he bible hi saro sarat te sima simba e het man wa chu pathim na tong ki lo pi cho ai on la la ya hong chi la pen ku pi ham ti le thagau chu ding hin ai on la patip na ti cho tu ne ai gam sung wa hi ta bang thu se ya yon la di chat ai on la i thim mo na ki nu chu za da di sei ki nu chu israel te kum som li ti chu ni som li ti chu ai wa kum som li zo nu chu chu pathin ai te poi ti the wa langa mi him lung hi pathin chui ta bang ham ti pai pathin ni au ten thagau le thut ta hu de ti chu thagau azat za la me la patip de hi thile te dal do na thai ki pi we tu ni khuwa e hon Reverend ham APM khat title ge khat no khu kaw ta bonga khu langa khu piam khat wan ga ma khu na sim khat ki muyo nai sai lu pi cha ai yon la chun Israel te khanga yong chu pathin thagau le lu yong he khan thelu yong chong le tu ai ho hen pathin hi thu ta le thagau thing chen na ding isu ding a la chun thagau na to na ding isu ding a la chun hin khu thing man ngai hin chong le chon dan thing ngai hin tu na pastor lo ka zu na ai poi lam ka college presidency college
kangui Christian college amho kulanga BT het sim lai le langa hi cho bol chu tampi hi chi ai khanin service system ta banga wanga chu pathin thu abu kyo ko de ti le tu na pathin tha cho ai ki tu lo cho ai chin thilu si su sin la koi lang bam khat chu siu pa kai sun thila bol dam yang siu ai wanga hi chi lai bam khat chewan dot khat di koi wa azat za na siu cho hi chu pathinin thilate sanga ate kausio dal do na ding thai pi wa la chuni pi bola piang wa tu ge ai khat ham chi win tin an hep la u hu bung yu si tong chun ata san ho si an ngol taw na bol win tin dal ta ta wu hi chong chum the lo hi chi tu nia hi khu la ma ki lum khat hi wa le pathin di tai hu hi wa le adi chu ata chu chi pen ham ti khol do thi wa le hi chi e ho ki su tu thi hi pu we e pui pa te khanga doi bo ma khai wa khu chim pu nei wa cha chu miu si ki tu chu to wa noi pum pi ki tu mo ne yu si denomination jat baptist thu pi ta asiu ai ha le revival thu pi ta asiu kul gospel hi ngai chu Pumang boy baptist pa yang chu yam Pumang boy sorry ai an zo jong le sei nào tin ni chi long hong zen zong le sei nào tin to amina nei si pi wal dei chu nomenclature issue ai bui bui jing pau hi ept solve i bol thei di ham ai lo le identity hi anin ade mana pom thei ade lo mana pai thei ham ti e sir chichu ka sei chu nomenclature chu e hon i se u chu ai wa ka sei kuki ki ti pa hi hung do hai chu ai on hen man ma si ki ti pa chu chu ni pom tha wa la chun wai phe te mar te bo na chu tha khat nung yo chu ai chu bang thung ki sei ne chu e hon history ai khul la lu chu mi dang to iki ki nau khat num hi chu hi chu pathin thu a kun bo ya to ayong chu iki lung khat na diu chu back to vedas ti bang wa chu history you i chu nu e pau i tho khom akinai mana chu zat khat ki lo pi chu chong le hung kun do na chu origin chu kon khat nin khula tia kon khat nin chimnoi atia ai chu si chung ki chu ma origin chu chu i pom su ke ne thi du chu hi chi pa chu hi chu thil kilang ta ang do na chu pathin thu a ku na bu hung do ji ai bu hi chu i khat thi wa le i zat chiu yang le e ho le ho sul danga ku na ai chu pom na di udang om thi poi ka ti ai chi chu Pumang boy khat ga do beleng nge ibo no wai pom thei khanu chu example man masi ti ta ve ele chi chun e ho chu ikipum khat ki ta ve a hi le record lo ai lo le history lo koi man e het naw lo min tha khat chin bol ki no wa hi le sen movement bol na thei ding nam ti hi chi lai pa chu ka sei chu ku ki ti chu ikila pi chu mi ve taw ai on le hi chi ku ki ta ni wi pom jo siu hin man masi ki ti pen hi te se hon team thu sam new le ani sei hom thu hin kor tem jong movement and needing wa to back to vedas ti chu hi chi to banga chi ho thu sim i origination origin to sim chu in se hom wa le san khat ni wi khan the hi pu we ti pa chu hung chom do mai bu we ai chu chu hin ai chu tai lo wa chu Kuki-Zo siampong min khialwin siampong ma su eti bonga chu united zo united aza da di simwang wa cha channel jin kuki thu thu di ai yo la chun hi chu kuki ki to si chi chun atu simu chu khol lo chun tu hin man ma si ki ti hi amodinga akipat nai su ke heti pa chu chi chu e hon chapong ho lung thi mai ha la mi pi lung thi ma itu lu wa la chun acham lu hi la chu thil ki pom yung ki bong chi chu tha khat na khat hi ve ti chung ki lam the hi tu a hi cho chu ignorable lai si wa chu lam thu ding sim thu ding hin sim thu the lam thu the ya ku na kali su do ayu diu yang chai pu ane sa khat che hon phat ta a chu thu pi ta ai su wa thu pi ta hi cha ku na chu ik het wa iki pom tu wa la chun khat hi na chu dat cha na ong su yu de ha ti pa chu ka si ti pa o me Pumang boy no nomenclature thu hi sei nom jong lo sei lo thei jong lo da khan no men pi le chi chu chi thu chu hi chan chan nom phan in ten zo le sei ki na poi mo ai jong le question bol no ma ai jong len bol nan tin aba na hen pu pau za khu men anzo ai sei bangwa public voice hi ni topic mu chu public movement hi lo wa ai le lo thin lo di wi ti hi mi zo sin them khat
alungel theizo si in igelu ideu che na hila chi chu I bol do thei di pu revolutionary mindset nei ki khel na ding de ya lungel ne ya social lamkai tam ta zong au I umuven ai wangen tu chana hin event na hi le I bol thei pe no hi social media dung nga campaign bola hi lo wa hi le thu ta se ya hitil hi lo le hi ding ti ngai no ta ta thu se yo wa hi ki chai sa di wa mai lo wa hi le aban bol be thi lo ham tua pu he zang hin pu mang boy hin pu pau za khup ne hen adang dang zong doctor lam tin thang hin au men a sei zo seo di so ke a sei banga chu chi wa ai le so ya hoi ding ai banga chu I zat ve se bangun tua hi kumni lam hling ne tan I boyo wa ki pan hen zo ai bangan a ki khel na jang thei di pu in hi chi kal wala hi bol be thei lo ham sei tho mai social media sei tho mai maya campaign bol mai maya hi lam kai het na chi na thiep na nei ta ta ho jong hi chi mo mai mai ai ki pum chai gun khap mui tam ti jong hi ki cha na khat ka nei aji chu tu ni chanai ve na hi le I sei zo se di so ke ai wa ngai ki khel nom the mo mo lo khan no men ji a hi social activist hon social lam kai ho hen I movement a lol hin the na ding le a hat na the ding a hi bol the lo ham ta platform ho sei le ai lo wa ai le campaign bol le public ho masanga thu sei le ho bu hi tam ti hi questions có cái pe có cái gì nào đó na kija có cái pe identity to alo nomenclature thu cho cả thà nôm thiếu mà nên đó nam cái ti hi hi rong là thà nôm rong là question ấy cái đó lâu là question cho đòn bên anh cái tiếng cái pe question chút à phát thâu thâu về này đó cho bên chú tôi hi cái public voice on table individual rights as board people azi chu thing noi in ei ho hin ilol amazing e kiti cho ama ho se ya o he jang se ba ama ho se ngo di yong hilo I ho jong iking o ngai chu I pan na theu thil tam tam chu he cho la chu he chi digital platform technology mang cha ki ho yong he public voice arouse e bona khat hin tin chule jan hi chu journalist khat hin tin ki mutu hete ya he ho nu te khan ka sida jing ka te nu te khan hin a hin point din ho la very influential na political influence nei ta nu te khan hin te a hin point din ke so delhi te na ki mu pino mo ve tin din hu ke o se tu jung na buina ben ku ki te hi social media an la sambe twitter no ho support na no ho thuji na khat a ke post jong le like no a ke mu pu repost on ke mu pu tu tabang bui no ho a hi emotional appeal jong anga ye ji chun no cso ho ke panun lang na member ho til un lang lekha document na nei ho hi khat document khat copy jo lekha khat chole to ke so general headquarter in aji and deliver trauma chong ko an ka chu an ki cho ya yo ke so delhi publication kha jang ka pin tin apho an tin chu ho hi ve yo elula paraphrase bolun lang hoi session so jiun lang photo in langa relief cam ho caption lang relief cam ho question lang it is social media ki chimun na twitter ki chimun hi cho hi tam khat emotional appeal jong bol ngai hi hitabang hi meitei te a themu ve meitei hona ha bol ve ti chu ai a chu ken ka gel chu seminar khat ki bol hen lang mi pi ho hi hiti hin kitir ho la padem tia ka gel jing lai to ka ga gel do khat chu tu it's a discussion o he opportunity ni kilale avezo sin avela ka ga remind nom chu I bol jing sao hi jong le avela kumni hong thang go hitan ini chem kha wa hele bol ki no tin example a chu bing cookie ki ho elo le chikim te ki to na group ho ko influential jo aban le a memes ki ho bang khona to ita hai
discussion topic thupi tai ga a kihoulim ma social media group ho thui ga sia le neo kai e wa hilo chu aji chu social media khang hi dan tin he choi phatte cha analyze e bolo wa he cho he rely ha bola ge bolo hum phadi chu elaya he IG hen lang Twitter hen lang Facebook hen WhatsApp hi yong na he choi ha ji IG wa aji ipot tho du e ha repost du e ha likes du cho he na sata itil kho wo cho cha chu ama le inu ahin puinu chen ke hola ke so de hit la ka gor khop sena ka pang ta we le ka se man lo liu limin a ke pange ki tia chu amo ke so de hit na bowling na ball po we ipi ham na se so ne hi lo te a question ga item khat la le chen ilung long hang tho na chan ki bola protest press conference ki bola akitile no hi jo chu apa chom pui ai ti cho ele ke on ka lu hang thimin tin itia apa chom pui ni ti the ham ka ti le nge bol da bin ka ti pui a hin chi na bol jing live chun to ka se social media ho na Twitter ho IG Facebook WhatsApp he cho emotional appeal na ha bol diu lim photo approve na koi diu chi documentation na bol ho code na bol diu ke to chana na ha diu aji na thisi lo diu approve na pi diu a source na pi diu ati jo hi cho hi e hola azong active ta hi khat le ni ka he cho ka pa cha ji mo mong cho he ja cho avela chi platform hi opportunity la a loi te pai te a hin ve ho hi ka hin til kho hi na chi thal dok ma kap se chu hi lo cho nghe cái vang chuẩn cái kami hi na vang chu thal dok ma kap di ka tha kalung ka hi na khat hi chu he chi hi ke hi sa pa si ya chu hilovin hildang hi comprehensive ta gial nga in tin adang dang ita cho ngai cho ai wanga cho dang ho cho influential na effective na ti wa chu thal lang ho cho ignore kin le he thei lo ding aji thal cho ignore ha wa CSO ha tai ha no wa hi jong le e buffer zone ke tho tho cho tu ta di phon an chu nin che so ha no chu ana ka pi chu ka son chu king noi ho hi ta amo bo cha political movement a political lang pa si se ting le am khat chu interference a hu unji in so langa it ting le ilung thei ji lo thu ya egam ga na langa chu thing noi volunteers in e ho ka sit nai sai lo he zana sang ta ka pio he hit chu a na ka su ta we to a chu avela social media la na he ha ta ikipi ikideu hi eloi la pai te ka te men he chule seminar jong hi iki ha bolo nga yin he seminar gam ngai lu dan nationalism khat dan cha ke se jing tia ignore de hi pu ye ken jong ka lunga ka gelin a he a ki bol thia he le nam ngai lu na seminar he avelin ki bol le na om dan chu cái máy chẳng bà cha này buồn niềng của mà mẹ thắt ni à tu trong ít buổi nào cũng khát lên của mà chú Delhi à thu bị ta cái mà ngà hay cha tu u hè rằng à cái câu sẽ mấy mèo rồi chấp bằng ra nào khát nationalism develop anh ấy cho hết tập bằng khát à chú hilang à he bola thu bị ta in là ngà họ ute pate na influence này ta alo le beham powerful speakers so ko wa olim sa din ke ka thanop na ta khan he chong chu khat hin tin na ya chu ipan nau tu chana ma anema patling ipan lo na lo ta chu ke pon so ke he da chu ya chu chi ikithum ji ji wa ikicho hin ki ji ji lo wa hele en na niang la ta we tin da na chu avela reminder ta banga question to ki to a ka hin don bun hin te ka ki ki pau me pu pau zu ho pu he zang question chu chikal public platform ho thu sei ti lo ai aban bol bedding lo ham ti dan chu thamat refresh ka bol no men a sei dan chu imacha phachum pui ti na lampang heloven chule imacha effect pui lo impact lo bol do pui ti na lampang heloven ichi social media mi pi educate bolu
chiti ta lowa movement alol hin the na ding le agan the hi chi public platform mang cha thu sei bo hilowa adang ipi bol be the umam ti hin pu pau za khu question su nang ne he na hi a le nang them khat nin sei pi diu hin tin a hiong le amina chu nang ne sei pi diu chu organization tam tai nei ho hi lungel ki ba lo ji a do dan he in tu nei cha in jong asama jong thingnoi group tha kha jong ni ki ta ki pa video ham ipi thasit pd ham wang chu kai ai pi che le aphat na pen hi mai tan tin hi chi din mun jong chu tu a jong hi masang wai tu thei thilo he aji chu to hi khanin khat ki kisim mo to a I hat lo ji wa chu gol zo lo ji wa chun khat le khari kisim mo to wa khati sim mo zala chu achuma fraction ki sim ham elo le organization tha hong ping do cho to mang chance tam ta o men chi choi to mang cho chi issue iti addressable di ham chi chu main na nei sei pi di men tin chu ting le enjo a pu pau zu khup ka do pen social media campaign bol ho chi khel langa hi pi bol be thi umam as a social activist social worker khari zala ti chu he sir over to you. Please unmute, sir. Unmute ki bolo sir ki zakit hai. Tu adinga tu pipi na kagel hi lamkai ki su ta ni di hi che tu pipi na kagel lamkai akisu ting le I think everything will fall in place adang ho cho ma lamkai na me chu til ho hi chi yo tu di ngai ka ta sa nei lamkai chun mi pi to ama ki ka relationship jong gap lo hila koi do the di lamkai chun ama to chung langa mi a kyau pi ding ho tam linga nei ding lamkai khat ti chun ama ki hui lawa beyond the country gamdang mi ho to jong relationship a same ding lamkai ki ti chun kanam mi te tinga chi hi after 10 years hi chi hung hiding he ti chi sana picture khat mu chi the na ita bang lamkai chu nam pi hi ngai cha chi ta bang lamkai chu a pha cha thil bo dan he the ding tau pha a hi ting la tau the ding gal ka mi pha la gal ka the ding kineu sa tom di pha te la kineu sa tom de len ta na ding do la long len ta thei ding lamkai tu ni ngai cha be cho to hum thei ting le adang si bang hi ama cham chamin dok thei te ti chu ka ta sa ni social media tho chun tu lai hi bang phat om na hi social media num hi le ke ho loi yong hi pu mang boy hin pu pau za khop hin ei kai ko ni het du social media ya ti chi ne o sha mi han os pu he jang ni ham ta chi be ei bo ti chi na kha na chu pu he jang ki pa me na no lim ki ngai jinga tu ne ta tan nang ko mai ta lim ei ki la bi bong inside don khom pi that's the power of social media hin hi chi ta pang powerful tool su iti man bam ti chu important ko yam phat so background noise so au me luk se tan ga mute people tuna ilam kai ho hin ti social media ga mana mi pi to relationship sim di iki cha no ham lo le public exposure hi kha ding ho iki cha no ke pon hi cho hi I bol be se bin kam hi ama chu ga ki choi ama lama chu self praise hi han tin hello bin relationship bin ngai dan chi chu hi chu ta ting le ve ton thei ta leadership chu slai khang chun social media ha bang cha nom pon Mahatma Gandhi leadership hi vele hin akeng ki wa jong village to village town to town chia
mi pi to relationship asima national movement freedom movement chu important nam chu mi pi chu a het sa chu hichi awareness chu very important kamu public movement chu idei wang ma chu mo di lo chu a chu a thu chu mi ho hi a het ding aminong ai chu public movement chu ho ye ta si mo bon wa le isa chu a chu na chum thei di ding lo chu Mahatma Gandhi he nang Nelson Mandela yong le athil mo lo chu back to the village ativa ho khwa na chu ba thu sei ba hicha hin pune lun he ka gel do ji tun up te hi dong le pune lun chun ana pu na dan chu ho khwa yong hana chi ji a aki mu pi yo se ko ma he ku ki ten state hood nei lo kho dan ti ho hi kam chang ta na sei le chu so ta bang hi tu lai na ngai ki ni ta yong a ho khwa chi ding a de en public movement ti hi ko da pa dam khang dong ho chu la youth ho chu hoi lai space a chu youth ho ma in hal di han lang ban bol di han lang rally chi ding yong le ahung leng do chu ko yong youth ho to chun ipt relationship build de youth ho chu ipt nam ngai lu na chu sem pi de youth ho chun kan na ma ding a thi nge ti chu ti nei do thei do ti pa chu chu awareness chu ngai chi awareness chu strong tai shape do thei ding le an jo a public voice chu sa ta ji to koi mani kham thei lo chu Prime Minister pani kham thei yong hello ka voice my freedom of expression chu Indian constitution noya chu to hi ha che chu ani chu a technology chu koi ma hin a kham thei lo na a if shape pi chu kun green in internet kham jong le hoi lai jo sa chu internet ben jo silai mo na chu internet ki ben mu na wifi connection ka ne lo le gam na pa na ong ka yaw do thei kin lai chu they cannot control me it's stage with that chu a voice pa chu sa hai ta a movement public movement pa chu sem do ding pa chu ti chu thu pi chu a chu sem do na ding a chu strategy zo ka ham se la strategy ka ti chu strategy chu very important ko na sem ding ham ji strategy chu vision ki chi lo he na chu ki sem thei lo vision a ki chi goal ki chi ting la strategy chu hum do te chu ke hon theory of change ka ti win abang in lock frame ka ti win lock frame is logical framework hi chu hu vision a ki chi sa ting le hi chi chu a goal a vision hi le hi chi a sun na ding a chu ipt kal so nem ti chu step by step ma strategically a ki bil hi chu ale sika la chu ip ham challenges hum mo ding ho chu threat chu pi ham chu pon analyze ki bol chu chu a bil thei ding vision ki chi ta dei thei lam kai chu o me angai chan hi ta bang lam kai chu nei do ting le lang strategy chu hum leng do an tin ami pi movement pa chu ip strategy chu man za ami pi chu available da ti chu chi tung ja chu hum ding chi chu do thei ting le tu ne public movement ti pau he allo ei nup la da da so ji chu to hi we are having such a big issue chu a situation am ta bin tin hi chi mai ko lai chu a mai oiding chu phan bilai mai oiding chu mai phata na ti la oiding chu sa chu ko yang phan bilai mai dal do ding a mai chu to ki ti kong jeng ju ta chu at mai ko ti hu ko ai bin ti chu mi chu ga het sa ding ya min trai mai o mai ti ti la dal jin hi chi awareness chu very important acha ding a chu social media mon thei du ham strategy dung ya chu ai lo le offline na seminar nei du ham meeting nei du ham ai lo le sa existing platform church platform ma hi pastor hon jong nam ngai lu tu sei na platform ma sim thei lam bible pho khal khal ngai ham sa bible pho di ti on nam ngai lu na tha pho di dim se lam jong chi platform ho chu mon sa nam ngai lu tu chung in kon Somin Academy on annual day kam mong bin hi chi annual day chu mit tang ki khom chu platform kam na chu tam number 1 englu cookie war thua khang dong hoi awareness ka piu chu skits chapang hon very
strong and with powerful message à skits ka thau chu nam ngai lu di da history chi he ipu pa Devon British te chanan sa no he a chuti le kilung tu ti lo chu gal sat na chun lo sin na di upoi ti ho message a pi do chu esi platform nang chu khat chu la awareness create na chu igam sung ma school zo si yang chu platform ma cho ang chu ga chia awareness create thei chu so chu mi hung min ting le public movement chu hita chu do te chi chu lo wa public movement ti ti thei CSO in a chang se a chu li thei lo chu CSO without the support of the public is not a powerful CSO. CSO strong at the public in unsort English. It's part of my side. As you digital platform man the term on you. Offline platform man the term on you. It's your part to we could when we have the right leaders with a clear vision, so to dot thing. At that thing le gal kat in a thing le diplomacy is very important. It's all. And so I say it emotional appeal allo thela bo da dim cho mai lei te ko thiam cho mi amo chu lila thiam de ba tu changa nupi khat sangai ko la aka ba hung thi se se ba ka ti aka da ni chu social media ke the chu ko yo pa no lo ding yo chu min iso pinu ata sa a ki chip now asu shet ba a hing a hal jong chu chu ba ng chu emotional appeal ki bo jo lo chu ichu chu ki chip da nong tip ja ngai na asia chu international ra kichip di dan khat omin national kichip di dan khat omin local ra kichip di khat omin kichipa hi chip ngai ke hon think global and act local ka tiu global ra chan ya thil gal ding local ya act thei ngai chu tunin international ra chanai kichip wam ground nga mấy chang sang sang kap to pa hu ni thu ali sa di lo chu chu ball daw te ka tin hello ball te phat te chat ta ball kit ngai di chu you and I chanai ki chip do jo ma bi chana lobby and advocacy bo jo ba ichana enable country ho to ichi khom thei na du plan siam lo ta cham lo cho ichan ki phata a I root map mo ichi lo cho a sa root map ki chi lo lai sa cho hoi lai chu ti pi ti tu hom chi chu ka lung kham cho ichi root map chu ko ham siam ding cho thing noi ho la khat ni nom thei po ben a sio so hala strong body khat om thei pon ko ham siam ding cho pa chu important him strong CSO khat nei diu very strong leaders khat nei diu si dung ya to step chu ba nei sai la thei tiang le nothing is impossible to achieve because I don't know ta ting le nomenclature thua hin say yong ngai ka sa hi kin be in the position where people can come to you mi zon zon thang nunga ang hu hel lan kilit sa ai din mun khana am teng la man in dal chu ima ka hi lo lai chu nga khat ka he zon nang pin ta minute ti hi da ka thang tom ja chu IS ka ji IS kong so ni le yo ne ngai da mo jai ka na nup lo chu hong ti thau thau ti cho ti din mun chu ki sim do ma sa te nang ga ni ma sai la mi ko ma ka ji hin ki ti ko nom do ko yo ngon lam to ni IS to ngo ko ham na he chang nom lo ti chu mi lang yong le chun a hoi pin nun nan bel dis le chi logic pa chu het ngai chu pi ja chu mi ko ma chu di ge gdil su le le ga taw identity through in om sa chu what is there has to be strengthened and go with it adi chu
again Kuki-Zo van ngam lu na heta ka sei na hedi pon adang chu ipi option ni nei wam muti lo jo option lo na chu adang chu option hoi ho te ngai ham guti achia chu nomenclature thu yong ha sei bo te guti apam hon mi pom thei ding in sia muti mi bel thei ding in umuti ta tieng le min hung in ti yong chu hung thong chu ti chu he ka sei do nom chu ki pao me we zang pu mang boy identity thu yong chu che chan chun khat ve chan chun ngao hi tin pu he zang in se bang chun to abani chi be diu dan pu he zang in se chu CSO hat ta khat ne ding ti ho in thum hen se hin hi chi ho chu EPT bol le how do we achieve all that chi ho chu EPT isu bullet diu ham ti che pu mang boy nang ngai dan CSO hat ta chi EPT in nei do diu ham ai lo le nam se pai ho ong chu ET hong ki tu khat na hong thei diu ham ti ho chu ye zo ajo commute kha ai sar na nga chu commute kha ai Kizata. akizatai Hello. akizatai CSO hat ta khat needing tu mo he. Ai ju tu langkia ji wa chu zo United jo ni bol wa ta ku ipibam khat so ki na a china chun ku ki te ta chu wa le chai bo ne. Ai on le hen tu lai ta chu committee chani bol wa e bol do zo lo chu. He chu i hin bol do the diu yon chu ta sanom pu. Ai on le hen to a chun yum na chi u chu i da ha the lo he. Aji chu pai te speaking hon jong YPA jong le ha chum do diu zomi council jong le ha chum do diu koi kuni pion cha le ha chum do diu he jong le nomenclature thu hi sei po te ti wang ai i sei tho tho diu hai wang ai het diu chai da chun min ku ki ti bon i ma cha pi khama sa the a le chun adang chu i pi lo de ti chu he kiu tin jong le ken ya man ki ka ti na pa chai le chun i thu si mu chu kha da hi ti pa hi khang tha ho lung thi ma pau neo ki ya am pa hi sumang te tin a ka si ai bo we chi tu a chun na chi wa chun ta we ai yong le chun i gom khom ding he le common interest le feel ki ti pa hin mi hi ma go khom be ni he chi chu ki dong su ke u hitin ke su te ni pi na dei wam ko tu ni pi de yam ITLF ni pi de yam na chi aku na chi chu atam pian chu hin chi pi pha do le chun koi lai mun hi yong le chun HR chu ki go khom diu I to khom diu ai bo to ai ga lu hi a ki chai ha ading thu ya ha slide chi chu ki chai ta chu aji chu me hei ten in attack lai wa chu kyong ka gam in chi khat ke lu ding ki ti le mun khat phata kom pya tu ni ge ya hu me hei to chang a chen ha lwang wa da he cha he chu khat da hin to a hin he cha chun bol pu hitin ipiam ide piano chu sei hitin ipiam chimun de ai bol du chu sei hitin chong le tua e hi thia le chun heta lamkai hung ke hang tam piu min sei sit thi yong chai po ai yong le chun election da nu chu nam tua ku ki te min lin an put sawa lamkai hi kit si chun hi to sacrifice ani ru piu cho hi cho chu pathin ko mai thumba ang lian ha wa thaung se na ding ai taw de wai bun pathin hu chu ki su tu te ka tiang cho kha nin tu ni ya CSU tam ta ai wang wa chu na ha to pen hi thinga ma na tong chu lam ja thangai bun hi hi chi ta bang a hun ku ki din pi hon dang na bol thi chan bol lau chun ko lang pe pha de wai bu we ti pa chu kan se no men chi chu a pha dum ji important ipi aba na ai bol be du pa chi chan chu ta ke pha ki pa me pu mang boy banen tun ung niong hong theng ding ai tan pu pau za khu pu pau za khu men to ai hi
new so aki mu che ai le MP thaleng ho MLA ho mi som ho hi first week of December le Delhi a ki phinding ti en demand point chu ki phinna di point chu biren la to na ding aban le SA expedite hi theina ding ti hen yani cha me na ki mu hen genuine hi lo bang chu chu metale hi cho bang he to bang thu chu au ma hele ke so Delhi te ong chu ne ki za ma te diu ta sano men update nen hil chet na nen ball the diu mai lo ai le chi biren remove nen chu ki phit chu cái gì muốn cho mà có tan video cái hình on thế lo đi tan na hết tiền không bao okay giờ nghe cái tiếng cái gì na có okay okay ki se acha apa ta na hin do question cho phana pha he nghe kaza về cái chi ta reliable source chắc hi lo wanga chu sulam lang ki za da na he MLA ho hi jantar mantar Delhi ahe protest boarding agong ovin it's he under the banner of MTFD kiti khan ome Manipur Tribal Forum Delhi kiti khan ome it's no ya ko boarding ahi ti thu he aki zain chi ata ta hi ne nga hi le ke bol sa lo de he chi honest ta ka se hi Manipur Tribal Forum Delhi in ho MLA ho banner api spearhead a ball na lam piao poi Delhi a bowling wa hi le MLA hon either in P Delhi hi lo le KSO Delhi mina ke ball sa de he chuti lo wa MPFD mo ati wa hi le mi pin ki support lo de he henge ati mo tu pause ko mo age MTFD to a full form EPI kizana ki se hin se yo MTFD MTFD na Manipur Tribals Forum Delhi dikhat na tile naga MLA ho hong zau di hom adi da MTFD ki ti hu naga ho zo ane pang he a hen e buizo wa he e buizo May 3rd 2023 zo cham khat chan ge ane pang ho he chi zo wa pa na cho am ho he ada tha chu tu chana he pang da lo he ya chu MTFD di la tribal he in che tribal ko sai pon ku ki ko sai ya chu MTFD he ke so Delhi en ta yong ki ta san lo anu nong ki zui lo he a ki ta san lo na kala nomenclature la nga Kuki-Zo mi mar a chi pi je a chu ki zop lo he ya chu Kuki-Zo mi mar mena chu MLA ho chu ipiti protest a bol mo du ha di a di lo hi in MLA I say din on a democracy majority I chi do hi in MLA somla group in yo he it is a case that it's a Kuki-Zo mi mara chu a bol jin the du ham di lo he Kuki-Zo a bol no chu di lo khop chen na lai hi in a hin common political platform dia asimu wa hi le Kuki-Zo yong chu Kuki in pin ana santa hi le Kuki-Zo chu a chiu le khat na Kuki-Zo mi mara cha bol lai siu wa ke so Delhi and sharin ki support lo de hi kui hi jong le a hin bol ho chun enge unity na ding ne hum pi wo ti wa le lunglin ta wa ga ki chi ding he a hin part 2 ki lo ding he chu hin tin thu ka za na a ko na chu ka sei hi in MLA minister pu ko ma hi hindong chening ka te nen het sang ka te 80 hi in tu chana hin emacha river a hin bol pon akiza da na first week of December la he boarding in akigong ye ti tu akiza in ya chu to he mentally prepared akihi in a bol loading chu chule kaza dan ki na chu TM resignation to separate administration to demands ading a he ki gong hi la kilovin a hin la amma hon janin clarification bolu jong de a minister te ne hiya MLA ho a hiya ASEAN pa to ki ho jing wa boss pu to ki ho jing wa gu a ku hi ke chan hi jong le
ama ho chun CM resignation hi na ding a chu protest ipti abol mo deu ham mi pi kilhep na hi bove chi CM resignation tin demand hum bol ta jong leo mi pi hon oh MLA ho yang khana ding ta wela CM resignation ding a protest abol hom ta wela ta sanai lo de he Supreme Court kisan in jong halbeya chu ahin sei hin MLA te ho na CM pau to ki ho na lai CM pau to ki ho na lai APT separate administration na dalon ti chu ahin sei zo nong wa clarification an bolwa koi man CM pa aki ki mu pi poi atio hin hi jong le hi chi kita san lo he mi pi hi MLA chunga kelung hai lo hi public voice ti pau hi e ho ita sata wa assembly athu e ga sei the lo ji wa e ho on behalf of ikin han do wa e ho ko sa ding thu sei ding fight ball di ho hi tu chunga ebola thip chenam ham adi ta sei ding SA separate administration kiti yong ama ho po do hi in a po do wa to ai thip chena kita wo he khaleni ti lo na ya chu che MLA ho he a chung wa mi pi kilung lai lo he a kilung lai lo na ka Delhi hong ke go wa mi pi san the lo khat forum mangcha a protest hong bol go na he ke sang lo ding san man ala a hi thia hi lebon amol pho na de ke bol din lai he ya chu he chi confirm hi chat nai pon a hong ki confirm ting le mi pi japi he na thu hong ki sai de he MTF no ya boarding a hong ki ti kha hi le a hin boarding ti mo mong wa right platform a hin choose kha wa either KSO or Kuki in P mina hong ya lawa chat organization jong full support ke peding mi pin jong full support api ding hi ti so ega se no mo hin de ka ki pa e ki pau me pu pau za khup nen sei chit chu ke chun ka het chit lo mo remorse to banga ka za ji a chu question kan raise ka hin tin pu pau za khup be athu se ya le ngi lo hin ngai ding mi pion na het team diu aman kina ading ki bauding ki tu moding ti cho de lo win adi ipa chu mangui tin adi ipa chun chiu te ti na se ila hi lo diu he ti cho ka hin su thing na kai nei pai pai hin tin abanin pu he jang EPG mi pi thaleng MLA ho hi biren to chu pu pau za khop men sei dan chu to ba le biren remove na dinga ki phin go ai wanga chula biren chu a support jing na lai a ki resign ka se wa chu support jing na lai ti nei inge explanation tam ta aphat zo na ding jong chu nan te chilanga chun ka chi nang gel dana nang mu dana EPG mi in sunga ki uman inwa ka num pui ti to bang a hi in ni bol lo hi le chu aphat na jong chu nan te politics a in politics la het na ki nei lo ji chun nang mu dana nang ngai dana EPG pen hin te mai lo aphat na di zo ai dem sit di zo ai dem ki phalam luila sar na lungel dan nen se la pi di aban le CM hi biren hi ho subject ngai koi jing na la yo hi phazo lo ham ti to nang mu dan nen se pi bo we za na sai dan chu resignation thu ham ti chu lang nga ti ka boi pe kana change resignation chu katinom he banga chu support jing na lai hin na government he biren government hi hon support jing na lai on he bangan biren remove na dingai ki phin ki go no he chen zo anang dot so connect bolon na ti chu to connect bol ki na hai la ki kal le jing ni chan he nge aphat zo na di hi jong le chu phanan te ki pa au me a hin la ki chi lo buda ne no me mi in sunga ki umane inwa ka umnom te pui ki tia mi nei no do chi nga wa mai lo a phazo di ham a phalo zo jam nang mu da chu tiang le biren ho subject nga jing na lai hi i bui pi jing na lai hi a si sa nga chu SA zo chu ki bui pi zo wa phatalo ham ti enang mangai dan ka hin do he sa ti ti thu hi ata lo ke pon ken long social media jin kana mu zabe akipin na tiu chu CM birin resignation to separate administration agan na ding to sit in protest about ding ti thu chu kan mu en
it is contradicting a thu khu akip chi khu ata hi khai le kite ni khu kita to le cho aji chu separate administration chu ata tai boi pi wa le CM resignation lo chu I ho ki ni pi ma chu CM Birien chu resignation ki bol han iti wa hele akhia chu nei tun pi wa ke manipura kom ki de ti ne ta bang he sipa hi ata lo chu asol chu verify ki bol pon authenticate jong ki bol jo pon ahin ai kha ta le ai chi a bol du na agenda khu amani la mani ki kal he ki chi sa na ka chung thu he central nei don pi po ve pi nei lo ku na ham we want justice athi ho gam lei set in the law for justice ka debe ani na chun yo ding thil tang om poi aga na thei pa na separate administration nei pi lo wa le ti a cho ki phim la ka in CM Birien resignation chu ama resignation bol lo chu e ho ese to ni pi ke man na ma ki chu ani na question chu le ak ho jing we ti hi khat be chu proof pi lo hen phade hen proof yong nei po win thu lam leng ki za chu hen ai bang chu alo thei lo hen a kêu jing lo ak leo keu hi thế đi ham ti jong chu do thei khat e sir a kêu mat jing ha lo wa hele EPT minister post chu a khial la di lo wa chu a kêu mat na chi kêu chu mat gong pe chu la chu chi na chu gong chu ku cho lai chu kan pha ku ne a keu jing we ti chu koi man jong recording jong in nei po win chu ta ting le picture proof jong i pi po win na a hi bang in isu min lo di chu emily ho to keu jing we ti chu le bang chun ka hepon alo thei lo wa chu a cabinet na chu no ma le na keu lo le pi na bo a cabinet no ma le chun a CM pa no ya chu a cabinet ne ya na keu pi lo le pi na bo dam ke ti chu understood ni chu a keu jing we ti pau chu emily dang ho bang chu I chana keu ham ti bang chu ke po hin ke ma understanding du nga chu cabinet ne ya le a cabinet chu a leader chu CM ya CM in ti de ka ti ding he ti chu a cabinet a pai la lo le ti dum di dan ti ding he ko ti ding he ti chu direction a pi jing ding a man jo he nge ti jing ngai chu chi pa chu te ding chu a lo thei lo hen chi a chu ken kan sei jing chu emily chu iki resign nom lo wa jong le at least hi chi ministry a chun pan dau te cabinet ho chun pan dau te a government hi chi government chun ho hi tha chi meeting e go ve ti wa hi chi government sim la chun na pan na le that chi meeting la chun na pan ti nei chu chinam mi te su be ding su gan thei ding tha chi meeting ti chu state complicity chu seitam lo wa chu hin phot chit nang tam ta hin acha chu a government sima chu a cabinet henlang a minister jong le cha chu na pon na le state complicity ukite tha chi meeting a chun ke yong ka pongai ti na ta bang chu yeng chun adang pi ma na cha chu na nam chu na ngai lut ma le kon se yong le moral ground a chu chin ta bang lam kai na no ya pu pau le mi hi tu mi ngon mi that ati hi na man ti pa lam kai na no ya nang jong support na na pan jing na lai le ukite that chi mit la chu nang na pan lam I he ke logic chu acha chu ti chan pi chu cha chu na pan ling ham na e ho gel ki khat chu e chi chu I tha ba le khat hon I be te ben khat ben te dai bet na ki to de te cha mo ki to lo chu pi thu pi mi ho ni voi pi chu ta separate administration chu chi development ho chu to ai voi pi na lai dio min it's a no a kiu chang a ka ya it's a no
pasal ho anga le lut wa kichip na nei wa that wa iso pio lol tan na ta sat bang bangatan wa iso pinu akeng zot pia min khen na ang an sa pia a lu la do a deilu bola bolwa a hing changa min hala iso pi mi som la khat min deilu bola kap li zo kya e cha chu moral ground nga chibang he na lam kai na hi adi thei mong mong poi chinang lam kai no na ke khom lo di ta ati thei lo chu hoi la chu mi pi representative hi ham hoi la chu kanam ka ngai loi pi ham achu ta chu minister post su central access na ding chun angai chai iti wali chana chu ichi minister post na man sa ba central access na prime minister and home minister access na bol jo ba athu la ki japon thil kha so se le emle hi za la mi khat bowin counter bowling thu di asayin dang ho yam hu ke ho voice ni nga ka ke than do ni la pizza chu na tip chat wa tu na hi aban election ka kai kit di ka kai kit lo di ti boi pi pha de tapon na may in main ka ta si ka ruma ka lu khop ka blanket na kai mu thei dham kai mu thei kit lo dam ti na boi pi na lai chu ai chi ka la chu mi ngol ho ya da tu hi bang boi lai election boi pi ho yong hi lung kham tai thil pha bo hon jong election lung thim puan thil pha bo hon lung kham min emile ho jong aban election ding ngai to thil pha bo ba le chi chu mi wang si di and to in people's mi pi tha le nga tu sei dinga ke hon ka ke san do de win to tha le nga tu na sei lo wa le pi ham ka san do na development jo dei ume apart hum na ti asa idi part ting la sei ding development bol di part na bol ding chi pa chu a chi to thei lo le chi chu chi lai ta chu che mi noi si chan na ne la jun thu ti seu tin thu ta seu tin a them mình ki pui ta po ti ti lai khanga ki ngol bol thei na khang chu ta pon tu nai til khat bol le ki he chat chat le ta chu ti lai khang mong chun ta po tin tu chat chat nen ka songo tin thu ti seu tin năm ngày luôn là đi tạ nhiều thì là 5 ngày luôn là đi tạ ba chú thì nó mùi chứ 5 ngày luôn là đi tạ cho nó nè lệ thì điểm là positioning còn là độ điểm còn thì là position là xem phải bị đi mỗi si chú rau không thấy chú ở cái train đàn chú rau liền pa thấy đi chú ai bảo 5 ngày luôn đàn chú chip rau laltong na sang chú anh năm mi khát phụ na chú bảo ngày chú Israel mi khát cái ball gan thấy chú amu ja po nat be se ja ju hichi Egyptian pa chu Israel pa hu na cho tha lo cho tol that hi cho sang pa sei ding mo si ale pi ja chi tol that pa chu pathe nin Israel mi te Egypt gama ko na pui do dinga aman sa ani cho lum chang cho mu cho pathe nin anam ngai lut na ki chi ta cho mu ja pathe nin position power cho pi thong thoi position power chu nan thil bo hi ta thì alung hay lồn là độc thôi thôi em là 5 ngày luôn là đi tại chỗ nào tổng tổng thì nó mua cho position to power cho bật tiền là bị thôi thôi chỉ sáng là hỏi rồi là bị nào này nên tôi là bật thì nó ngày ra thì tôi hầm năm cái chị tại ngày luôn mà vested interest bị là 5 ngày luôn profit gain value là 5 ngày luôn chứ chút bật thì nó vậy chứ ngày lúc ba chú bật thì nó tuần thôi thôi nên chỉ chú hiểu để tí chú gọi cái tiệm nó Kipa ame sir umang boy last interview pu Pauline lalto current thapar the way ten interview bol na ba chi
resign to a MLA post akuna Manipur assembly akuna ki resign to a Paulen lal explanation to resignation to easy way out hetis abai wala tis nangi piti nagela unmute naki bol kit ngai zo kan mut hai pumang boy kizana he Kijata akizata kijatan okay lao oh hechi politics tuang kitia hen politics kitia noi si ti ai pon a hin e on het du chai le lingphunga hin liang pi thei lo lo hil du ke he chu che he kil han dan hoi lo chu hin hechi to ayon delhi munna biran la do na dinga ki phinding chu politician hi wa la chun biran hi na dinga chu abol theu Congress am ai ale a party sungwa khat support wa hita kila ado thiwin member som la chu AMM le so momin so mong cha chawe tiong le khat le nin jong thil lin ta ke tong thi hi chu politics helu on platform hoi tai tu pha sa wa hi chun mi pi a represent a chu so hin hi chu tho ai ke sia le green was ke bol wa ei mi te hi a ma lap bai te hi win ikilap jing ho hi chi ke wa he pu he jang ho bongin sau ta ta ka si no pun ka lung hang ji ai bu ni bible jong hi athi ka wani singwa ka de chai le es tal le kha bu khun multikayen es tal leng nu ko ma ipi sia es tal leng ke ge la ai chi be ko te te han hi chi pingol bol khang ai pun hi tu a chu biren de le lu thu yang hi talo pi chu em le hi hi atolop mo ki sanwa le si la adol phat ju wa lampila simwa ipimo mong em le hi lo mam member of legislative assembly manipur nu yam le assembly ho la yong khun hibonga hom tho chu ga chi win tin ki ho pha la khun athu num la ga thu kit win tin a bol num nom bol han e hon wa het du chai le kol hon bad begins bad ending at you ravana ki tha a diwali manwa bomla haw ta bong khai bun hi chi e hon nikel han do hi ta bong nikel han do ho e ho ding in wang si nam wali ti kala ka sei bia dong ma cham pui hi chan chu yang hat ki pa me pumang boy pu pauza khup na na layam pu pauza khup na lai le voice khat be no Yeah, hung ha su jet dan he metro ga to dan. So okay sorry. okay Lo chelo nau ke ko Australia da ta to ga na me na. okay cái thiam về pu he jang inge alo thing tai aki phin ta ve cm remove na ding in protest abol ta ve alo thing tai cm aki khel tai what next aki zahi sir ki zahi de triong be gu ta ye ho What next you ka say that? So what is the motive behind staging such protests in Delhi? CM Green remove nothing hela remove ta vi pi ham deu chu. de tri be ta Chu ti le government chu su da lang CM bo chu nei khet bi win ti na chu. Chu ti le separate administration chu hi yong le Green nei khet pi le kalung thai di tai ti na ta bong he. Aja chu aban step aban next chu ipi sai bending om cha chu. Sai bending lo chu min chu na thu man chu ka pi he ti le chai yang chu la. Sai bending ma cha ka he. Bodo bo hi bi ka ta san hi. I think it seems to be just a rumor. Rumor hi mai ding chu ka ging cha. yeah rumors mai ne zo le phazo de he na ale to chu sir Sai banga chu to hi assertive pha chu. We have out of them we have 7 Kuki-Zo. 7 hobe chu assertive ta pan pha ta.
Selaya chu kichon le ding khat lunghon le di ti chu to nga pat. If they want to join the boat, let them join. If they don't want to join, we have no option. We must keep sailing and we must keep moving. Ichu ike acho. Leaders hile umpi tang po ngai. That's Alexander not scared of thousands of soldiers led by a ship, but I'm scared of hundreds of ship soldiers led by a lion teacher. The leadership I kihoulim sa leadership important than kasi ni chichu. ai le to hi sir VV ho chu hi le duty post to ta we thingnoi ho jong atam zo ti taw te gala ka mo we VV ho nong gala ka mo we mi pi in suma ki dong e sum nei kham kham na ki tu e relief camp mong iran no we CSO atam zo na ran no we a hi le enge asunga sei thelawa ki bol chu tam tam jong le mi pi ga khet thei do la hi ami pi lang ho hi ki phinu wo ti lo ki phinen ki zot de ti le ki zot ne sum to de ti le nei kham kham ki tu ai le lam kai lang ho en apart no hi aki zo lo kha ham aki zo lo zo ham mi pi hin ile as lam kai hona sei sei chi bol lu ben ki phun jong le ki bol tho tho e mi pi hin na ai le lam kai lam ho zo hin ama hon amo pu naw hi a zo lo mi pi hin mo pu ne ki zo tho e ka la ap ki phun hen lang ki sei sen lang ipi ki sei jong le lam kai khan na hin gun khat ki zui tho tho e chaina le ai le lam kai ho hin alam kai hi naw a zo lo zi o si tam le tu chana e movement o a ki kan lo ipi na ngai da na ma sa Lam kai ho na to kasit na macha bang umpon. To ta ting hi chi thua hin ya sei le lam kai ho ki oi mo ki bang kin ding hin. Wang ka mudan til dang ji pon in nei sunu platform in nei sun ho hi a chi hom thei lo ji lam kai khat mit mo ji yong hi pon pin in nei sunu platform stakeholders iti do mam ho kal khat na chi thei lo ji he ni ke ka sei dingin kukin pi chu om sa keno yu pe fin hatta a sot na hele kukin pi na lam kai nan dikin ma sam lo a kukin pin thil khat gon le al choi hon sabota sa bol jeng thei din mo na yum ji wa chu a si so lam kai ho ding ang chu thil chu bai lo ha sai a chia chu toai kal khat son pha nei tui banga chu lon thom din pha nei ki the tu dil pha nei ki chi ki the tu dil o chu om lo ai le ko kai ji su hong yong le bai lo ding chung che na wa ki pa thu se yo he o ki pa o me abanong ma chal jing tin chu teng la tu ni la a ki sei ho chu lam kai simon a ki dem tu na hi lovin ngai dan ho le thil chi dan ho ki sei thu hen hi cha chu ko yam khat an ki mana lung hang om phang le ki he the moi tin thu di thu ta che pi wi tin ma chal the na ding zo en ki ho tu in thlai kho moi te ti chu hi ki pa o me na bon cha wen na mang ta ta bo le